بوته بودلك غمگین بودلك غمگین دلمش بوته بودلك غمگین بودلك غمگین رونیا چاوته وک رونیا هیبه دست خوب به دست بعشق و کیفه رونیا چاوته بدلاله وک رونیا هیبه دست خوب به دست من بعشق و کیفه شبکه چیرو کامه شبکه چیرو کامه نهود المحلیا جکر باته جکر باته نهود المحلیا جکر باته جکر باته رونیا چاوته وک رونیا هیبه دست خوب به دست من بعشق و کیفه رونیا چاوته بدلاله وک رونیا هیبه دست خوب به دست من بعشق و کیفه Seri sübeye, sübek edilgeç Seri sübeye, sübek edilgeç Ramusane kerem ke başku dilhoş Başku dilhoş Ramusane kerem ke başku dilhoş Başku dilhoş Ronya çavete وک رونیا هیوه دست خوب به دست بعشق و کیفه رونیا چاوته بدلاله وک رونیا هیوه دست خوب به دست بعشق و کیفه السلام انترنت كردية سلاف رئيس بنارين عزيز وهيجا وبخير هاتم برنامج ضويا حفته سبها وروجا وداويا حفته بخير وخاشي بشاهي وجوشي بهم شخوا امجبوك وداويا حفته خوشتر وباشتر درباس بيش برين وانا بيش از خوازم سباسيا خو اوركسترا مرا ببيجم سترامبيش بريز حكمت تونج ساعات وخوش دنگو دلي وساغ گلك سپاس دكم وموزيكشيني ما علي اكبر ارگün علي يلماز Sayım Erten, Mala ve Avas, Atava Khoş, Deng u Dili ve Sağbe un her bijin. Binarin aziz, divî bernameyda her hafta em li ser rengên jiyanê li ser mijareke di nav jiyana me da disekin. Wekî hûn jî zanin ev hafte dawiya sala 2025 ye. Ev sala jî li aliyê Serokkomar sala malbatê hat bû îlan kirin. Me jî got bila îro mijara me li ser malbat û giringiya malbatê be. تحب ميواني مي قدر بلند وهيجا نها لقل منا بالدستورية وازي بزبرم ميواني خو وج زاننگاها مش الپاسلاني اكاديميسيان بروفيسور دكتور محمد سالمازر ما مستمون بخيراتن سر چاوا سر سلاهاتن خودش بر رازیبه خدای خیری بده و ان شاء الله خیری دابین گلک بدیتنا و کیف خوش بون ام گلک کیف خوش بون مش حتی لبرون سر هر دو چاوی مات نما چاوی صاحبن خودش بر رازیبه پیشی ام بکورتاسی تناس بکن بله از چوات گوت دزانینگه هم مشیدا آنها از وک اکادمیسیان کی خبتم از بخوشی یعنی گنده کوواکی ما به ترکیب بجن دوخوس پنار اوجی گردایی به قضا کوپی بلان یعنی بیجن 12 ساله ام لموشینه لموشی اکادمیسیانی دکن و بریا وداجی هنکی ماموستیا دینی اخلاقی هم کد بیشین یا دین کلتور اخلاق بلسی من اویجی اوکر
الحمدلله و ها دوام تکه جیان دوام تکه مالا و گلک سپاس کن میوان میدنی ج زاننگه دیجلی اکادمیسیان دکتر اشرف ناس ما مستر حد چاوی مهد سرچاوی من ایشم مالا و باشه انشالله اوریت تدنیرم کیف من زیزه وای گلک سپاس کن جامد حتی ورا داره ام هاتن سر حد چاوی بیش مهد مرحبا جوار استودیو را ورا گلک سپاس کن مجار ما گرینگ پر مهمه از خو بکورتاسی بدم ناس کرن اشرف ناس جامد ما نافچه کاراس دبین قجا که بله سر شباب نهال دیجلی زانگاه دیجلی دخبتم پیشیای ماموستتی مدکره ریبری و شمر مندیه دمر ناسی لدبستان دخبتیم بله پیشتیوی ماستر و دکترا کم قدان نهال دیجلی دخبتن باشم من زین درون ناسیه ببیاویم بجن مالا و گلک سپاس کن ما مست لسر وی مجاری سر مالبات و گرینگیا مالبات حوالی ما وترک آماده کرنه حس که اموی وتری تماشا بکن باشه ام دست به مجارا خوب کن دبه سرچه بنان عزیز نهای وتر ما ور سر اکرانا پیش وتری امی دیزال گل هبین کرم کن جالی سروکوما رجب طایب اردوغان و سالا 2025 وک سالا مالباتی هاتیلان کرن. جبر و اکیجی گلک چالاکین جواکی چاندی و سپانی ناونتوی هاتین کرن. به طایبتی جیجبو زاروک و زواج تشویقاتن زیده کرن. به وی آوایی مالبات و درفتین وان خورتر بو. نخواه مالبات چیه و چما اوقاس مهمه. چما هر کود چه مالبات مهمتر دبه جبو مالبات که با آرام و کیف خواهش ری و ریبازین هری گرنگ چنه جبو نافبرا جنو میر باش به دوی چه هبه حقو مافین جنه لسر میر حقو مافین میر لسر جنه چنه برپرسیارین کسکی آنجی کسکی لهمبری مالبات چنه برپرسیارین مالبات لدیجی جواکی چنه یجبو جواکی گرینگیا مالبات که ساغلم چیه تکلیا زاروک و مالبات دوی چاوابه برپرسیاری و رولین جن و میران دناو جواکی ده چاوا خوانی شانددن آستنگین لبر تکلیا جن و میران چنه چاندا مالبات تسیره که چاوال جواکی دکه زاروک چما جبو مالبات و جواکی گرینگن جبو زاروکین خودی هشمندیه که باش دوی چاوابین پرورده کرن عرف و عادتین که اونه شوب باندوره که چاوال مالباته که خودی ارک دکه لی ترکیه و جیهانی چما پولیتیقاین لسر جواکی هر کود چه زیده دبن برسوین وان پرسان و آگاهیین دن تاوی شروفین میوانین پسپور به برنامه داویا هفته و بین سرکلانا و داویا هفته دست بیده که دوباره سلاو و ریز بینرین عزیز و هیجا مجاره می ایرویل سر مالبات بگر لسر وی مجاره برسی ویجی هبه وندکارم برای تلفون مرا مساج و پیام خواب بشینین نماره این تلفون من 0526 657 53 62 وندکارن به تلفون خواب مرا مساج و پیام بشینین امجی برسی و میوان خواه بپرسن ولی بینرین عزیز گرون حاضر بن آماده بن ام دست به مجاره خود کن ما مستم دیزا بجون سرچ و سرسرات دجوا بجمع تواجد رازبه مالوابا برا پرسا ما عولا ما مستم مالبات چیه گرینگیا مالبات چیه ام غوسا دست بکن پاشه گلک پرسی ما هذا کرم کن بله نها مالبات چه وقت هونجی دزانن جدی و باوی جزاروک ج کالکو پیرک yani em teni malbatê piçûk em wisa jî nabînin yani di ewa çerçova İslamê dewatê meriv din hêre dê û bav kalik pîrek ab pismam zarok nebî tev di nava malbatê dane ehl tê gotine yani üsret bêjin bi erebî ji bona wî jî malbat çi ye erê ji bona cihetê watê ku em însana din hêrin بوی آوایه فقط مالبات نه خاصه تنبی انسانه مالبات خاصه زی روح کو ام دبیجن ای خودی حیاتن ج حتی نباتات جی حتی خصوصا حیوانات جی ای وان جی مالبات وان هنه اجا مالبات تی زانی نه کو تشتکی فطریه حتی دعایت کریمه دا
وقتی که قرآن پیروز دنهیرن قرآن کریم دنهیرن یکش آیت خودینه یعنی علامتی کی اشارتی کی دلیلی که جبونا هبونا خوده چوا دا آیت داد بجه استعیذو بالله ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا یعنی یک آیت خوده اوه که خدای تعالی جن نفسا و یعنی جوی جوهره و عین جوهره جوارا زوجه یعنی جن خلقان دیه و چاقیت زانینه که هبونا جنه و آنجی هبونا دیگر و میرو جن که هبه معناوی مالباته یعنی یک آیت که خوده چه آیت خوده یعنی دلیل جبونا هبونا خوده لورا که هاشا خدا تنبیا دبو که هر چقاسا بیشتر مخلوق هبونا تف نیر بونا آن می بونا و چاقه چوا دبو جیان دوام ندکر مالبات چی ندبو مثلا اف تشتکی پر مهمه چوا اوا آیتک خوده از جوارا مثلا وقتی که مرف کرد فکره وقتی که مرف مسئله هنه که حشی خود ده سر حقیقتا جی دلیل که پر مزنه دبی مثلا آنها بفکرن لگوندی خواه بفکرن دگوندی وادا واتی کون هرن جمارا جنو میره بنهرن تدنهری سبحان الله نیویو جنه آن نیویو میره دواتی کل باجر یک دنهری دیساجی همه ام بیجن سدی چلونه یان پینجی یک یان پینجی تو دولت یک دنهری تدی دنهری سبحان الله دیسا مجاروان هفسنگیه آن تلی دنهری لدنیای بنهره مجارا جنه و ای میره تلی دنهری همان سره یعنی چلو نه و تشتکی ام بیجن میره و پینجی و نقطه چقاسا جی میره پکی اویا کی عیار کر؟ کسی دبریه دا اوی قیده گرد یعنی کسی جه هفدورا گو یا ایسال هم بسه کنن قیزه و پرم برای ایسال کوره میدن کسی سپاریش دا کسی گو ام بیجن یا ایسال ام بیجن گنده هانه زیده زوجی نبسنه برای ایسال بسه کنن جوانه وان عذابه وان ام وانه دنه بزوجینن تشتا گوها هیا حتی دماله کی دا کست کاره بیجه ولی ایسال ام بیجن قیزه من زیدانه برای ایسال ببکر نه حد کسیه لوقتی تیزانی پکی داویدا تبنهره کسی وی قرار نداره کسی وی پلان نکریه لید داویدا وقتی تدنهری سبحان الله جنو مر اف یکش آیت خودیه یعنی خلقاندنا زوجی جنو مره آیت خودیه دیسا عینکی وکی وی مجاروان کو امبیجن هجماراوانا کو نیسکی هفدویه وکی هفدویه دیسا افجی آیت خودیه گوسانه بیا چه واد بو و هفسنگی خراب بو یعنی جیانه دا امبیجن اختلاف چید بو جیانه دا او موازنه خراب بو جوات داجی یعنی اختلاف چید بو بتندرست به هر آوای اوا مثلا لیدن هری اف خدای تعالی دمکی تیزانینه کو ایکو وی پروژه که ایکو ویا تصور که ایکو ویا قرار ده یک هیه اف تصادف نیده او یک شی خدایه دوام او داجی به چه آیت دا وجعل بینکم موده و رحمه بنیر اواجی دلیل یک دنیه مگو چه دلیل اول او که خدای تعالی وکی و زوجه کی چه کریه او بموازنه چه کریه ای دنیا چیه تمام چه کر هیه لبلی ام بیشه قط بالاوان هفدو ناکشینه و قط هفدو حز ناکن او چاقی دیساج ناینجام هفدو راسته دبی وجعل بینکم موده و رحمه خدای تعالی دبی یکش آیتی وجی اوه که دنابرم میرو جنیدا اوین حسکرن و رحمت پیدا کریه اوجی چیه؟ دلیل خدای لورا که محبت و رحمت تنبه مالبات تنه وی چاقی امواته که ایجا ام رنگه که دنیا وها بنهرن کی بخوازه مالبات وی لپیا بمینه برا
حسکرینێکی ji bona xwe hebe kî dixwaze malbata wî berdewam bibe bira li hevdû rehmetê bikin şîfre wî ev وای ساعت و خوش em dikarin anha bi kurtasî ew habêjin وای مالا و Leş var. گلک سپاس کم مامۆستا جانم باش نفدیزا مامۆستا مامۆستا ساگوام شاش و متال ما قەداند گوتن نما گوتن نەما یعنی ji wê marû bigirê her du kelime her du peyv ji xwe meweddeten ve rehmeten yani şefqet û merhemet û hezkirin وەک شیفرا hezkirin ژیانê tune be evînî tune be eşq tune be muhebbet tune be kes bi kesê re nazewce بله راست kes naçe cem kesê zî yani di hevaltiyê da jî dostaniyê da jî cîrantiyê da jî her tiştê civakê da jî yani di medyaya civakî da jî ew ku tu wî حزنکی ناشوپینی naşopînî راست tu li dû naçî راست yani ecbandin hezkirin tev li wê çê dibe şefqet û merhemet jî ji bo hevgirtinê ye hevnasînê ye hürmet e di binêwî de hürmet heye di binêwî de însaniyet heye ji bo saadeta malê tevana lazim e مامۆستا هەر ku diçe yani têgeha malbatê mühim dibe belê yani ev salên dawî em bêjin ev sed salên nû da mexabin ev têgeha malbatê hinekî kêm bûye çawa ez bêjim berê malbat wek ku mamoste goşî hinekî mesela meriv kalê xwe jî pizmamê xwe jî û meta xwe jî xwarzî biraz ev jî wek malbat bû heta em dikarin vî jî bêjin berê cîranan jî me digo wek malbat ev gotin pire li nav me da ya dibe em cîranê bav kalane em malek bûn yani ew yek mal bûn wek malbatê daha da hesibandin êdî em dêne xwedinê nav û xuşk û birada jî ew têgeha malbatê hinekî têk çûye sedemê van çi ne mamoste sedemî pir zêde em yek bi yek bêjin mamoste ev dema ku em ketinê ki modeva modern dema modern da herî tiştê muhîm ku ê ketiye jiyana me û berçavê me de ye dijîtal em bêjin teknolojî ye ez mînakek bidim mesele bêjim ê daha kerem kim bêfêmkirin ji van 30 sal berê 40 sal berê dema ku telefon em bêjin ji bitine bû televîzyon zî di malek de hebûn zeydetin çawa dibûn mehleb bi tevayî diçûn wê malê ji bo televizyonê em bêje televizyonê zî tu ji malê rabike şevê diçûn malekî li eywanekî her çêtkirin şevbêrk li odaya mezin rodinîn mêr jî hebûn pîrek jî hebûn tim lembakî bû lê bi ronahî dilê hemiya ronahî dikire behsa ew roj çi biye nav erd çi biye li zeviyê çi biye kê dîwar daniye kê herî kişandiye kê ka kişandiye kê çi kiriye bi hev re parve dikire ê zarok zî li wê bû me bi piçûgotiya xwe û deriya şikil em gihîşne yani wî çandê belê ya şikur em hemû gihîştin wê çandê û di wê çandê de zî me pir tişt model girti ji mezinê xwe ji pîreka navbera we de çi dihate xeberdan çîrok behs dikirin ev çîrok ji bo binheşê me ji bo hestê me ji bo fikr û ramanê me me bi pêş xistin lê îro çewabiye teknolojî amûrekê pir baş e ji bo çi ji bo têkiliya navbera însana yani îcab dike ku marê bêje teknolojî ji çi re ye teknolojî ji bo ku em bi hev re têkilî zêde bike li hev bigere bu jiyan merfera hêsantir be hêsantir bi her awayî rast e û bi xusûsî ferdên nav malê dêw bav zarok newsa îro çi biye di destê her kesê de telefonek tabletek tişkî heb çê dibe ya jî li odekî telefon çê dibe televîzyon heye her ferdê malê her malê de du televîzyon heye di televîzyon ew di teknolojiya xwe de ye ew telefona xwe de ye bi hev re axaftin çê nakir ê me got ji bo ku têkilî zêde bibe û têkiliya navbera însana hêsantir bibe van teknolojiya derxistinê holê îro ters çê biye dibe ku em viya bêje em pir hêşiyar ninin li xwe var nexiniyan ku em fêm bikin vê teknolojî em çer kar bînin em di kontrola teknolojî damane ne teknolojî kontrola me de biye ê çawa dibe derdê ciwankî hebe dê û bav haya wî jî namîne
دردê bav hebe haya pîrekên jê namîne. Îro çi biye li karî çi qewmiye ya li malê çi qewmiye ji hev re parve nake. Me got 40 sal berê çanda me ya kevneşopî de zaroka goderiya çîrokên mezin ê rastî ê rojevê dikirin. Îro goderiya o temaşa o şopandina çîrokên tamamê dünyayê dikirin. Bi her havayê digîje navnetewî li her derê digerin lê li malê de hev namîne. Ev ne tenê viyaye tabii me got teknolojî îro tedî me got cîran zî êdî silavê li cîranê nake. Bira li bira xweş li xweşkê sebî zarok li dê û bav zî pir nagerin ne bi telefonê zî telefon jî hebe. Herkes ketiye mala xwe herkes biye xwedî mal lê malbat ji bîr kiriye. Mal heye mal çiqa zêde biye malbatî û hişyariya hişmendiya li ser malbatê kêm biye. Yani ew birayê min e, ew xwişka min e, ew dê min e, ew bavê min e, ew xaltiya min e ez bigerim ji bo gerê zî deqekî lazim e îro teknolojî destê me hemiye daye. Lê ew zî bê qîmet biye. Çima? Muhtaciyet nemaye. Carne ez hevsera xwe li malê gava daxivin ji min re dibe ji van 10 sal berê zî mêvanê me dihate diçûn ji gund yek dihate diçûn bajar. Dihate bajar silav dikire diçûn xweşxanekî silav de. Îro ew jî kêm biye. Sebeb herkes biye xwedî tiştekî. Ne mesele ku em nebin xwedî mal, xwedî servet, xwedî tişt, xwedî teknolojî. Bibin em vana bikar bînin lê têkiliya me niha daha zêde bibe biviya ev ye lazim e. Ay mala wa ava saata to xoş mamoste gelek spasem. Mamoste ji bo civakê çima malbat giringe. Yani tuzanî em dibêjin bi Tirkî dibêjin çekirdek. Toplumun şekli aile. Dendek bêje. Belê. Yani bi rastî ji bo civak gelekine giringiya wî çi ye? Yani ji bo civakê tenduristî dibe malbat çawa be û çawa tev bigere. Belê. Niha em nikarin ji hevdû qut bikin yani ji hevdû dûr van her duyan melahaze bikin. Yani em bêjin civak wekî laşê insanê bedena insanê bifikirin. Malbatî her malbatekî jî wek hücrekî wî bedenê bifikirin. Dema ew hücre ku sağ be, selamet be, ew laşê insanê beden jî sağ dibe, selamet dibe. Yani mesela em bêjin bedena xwe bifikire li serê pîçiyan nigê hücrekî problem tê de heye. Tu dikarî bêjî wela ji me re çişxwe bi milyona hücreyê min hene. Çi dike bire ew jî hema xirab bibe. Tu sa dibêjî? Mamoste divê ku derî bêje rahî merif li were. Rahî merifa li were. Wî çaxê bi vî rengê, bi vî çavê li civakê jî bifikire. Lewra dema ku te çavê xwe gir te got tişkî nake, ew li wê namîne, ew hücre digel xwe hücreyê dev dorê xwe jî xira dike. Ew demekî wisa ku eger ku tu tedavî nekî, tu tenduristiya wî nenhêrî, ku tu em bêjin hajê nemînî, tu demekî wisa werê ku bibe xwedê neke dibe wek kanserek. Ji bona wî jî çi lazim e ewil meriv hişyar be, haj xwe hebe, haj nexweşiya xwe hebe, piştî wî jî tedawiya wî bike. Wî çaxê di civakê da em malbatê me got wek hücrekî yewsayîn ne. Di malbatê da dema ku problemekî, pirsgirêkekî, em bêjin nexweşîkê hebe, çavê xwe lê negirin. Nebêjin ji min ra çi. Tedaviya wî lê bigerin. Lewra ew malbat ku xira bû digel xwe malbatê dinê jî xira dike. Dema ew malbat xira bû cînariya wî jî xira dibe. Cînarê wî jî pê aciz dibin. Wî çaxê evî bifikire di civakê da ev tenênîne li her mehlekî, li her kûçekî, li her em bêjin deverekî wisa bifikirin ku malbatên ewha nexweş hene. Ku neyên tedavîkirinê çawa dibe? Civat jî hêdî xira dibe. Îca wî çaxê belkî em niha înşallah wextê me heye me xeber din. Yani xusûsen belkî em bikarbin hê ku nebiye malbat
دبریه و دایم چی بکن پشتی که بو مالبات ام چی بکن جبونا دوام و صحت و ام چه لازمه بکن ان شاء الله میونه خبر بوی نفشی نو چوا بچوا بتندرس به مثلا وجه باف ما مسته ام زیده و نه وستینن بلا سترانک وره ما مسته پس سترانه دیزم بردوام کن دبه بله کرم کن بریسترانه کی ما مسته تشته گوت بسا زاروکی کر بله وقتی که ام لگوند بون تلویزیون ام ابتنی هبو بله و او بیشتری تریان جیتنه بوشوا بله با کود شغلی بر دوی مالا ما که مزگفتی بود تیجی زاروک تیجی زاروک وقتی که فیلم هبون گوندی تبدیل می‌داری حتی ساعت بود 12 و دو تلویزیون خو بگیرید می‌شاخیل چون و می‌جید چون می‌شاخ وقتی گویی معلومات امتحان بود اساساً می‌جی وقتی معلومات کی بود مصور آنا بابا کرم من خوانداکر وان چاونتده اسکریناته سرمن زده وان چاوکل که زنده زرباده جمن دور هره وستن بینه وان چاوکل که زنده زرباده جمن دور هره وستن بینیم درابه هره وان چاوا درخه دجمن وگره هر بجانگ کتیر شروع خنجره هزار جار کشتم جیه کاره هر بجانگ کتیر شروع خنجره هزار جار کشتم جیه کاره من دست بردا تربو مبینه از قبول دکن و درکتنه چاوم کربه نودیتنه رابط کرکه وستن بینیم چاوم کربه نودیتنه رابط کرکه وستن بینیم درابه هره وان چاوا درخه دجمن وگره هر بجانگ کتیر شروع خنجره هزار جار کشتی جیک هاوره هر بجانگ کتیر شروع خنجره هزار جار کشتی جیک هاوره ساعت توا خوش دنگ و دلی و صابه و هر بیجید کلنگ سپاس کن سوزه و زعف باشین مالا توا هر بیجید دستی و صابه ما مستشرف بله پرسا ما يجي بلا وهابة ياك بناتي بيش بو مالباتك بتندرس بو مالباتك آرام يهري جرين چيه مرب يعني تداوي كي چوا بك من حيان ها بحثا برسكريكا كنا جي من هيك لسر چاره سريه بسكنن جهلا ارينيام بله هيك ارينيام بفكرن بالك لسر اما ارينيام وكا ما مستاغو پیشی بریا زواج بریا مالبات بونیه چه لازمه هم سرویز گرب سکنن تشتی که تپرسیش بو مالبات چه لازمه مالبات که آرام اش برای خورا وسا بیشم دریا جیانه دا تو انسان به آرامی به حضور جیان خواه نکاره بدومینه ام جه مالبات دور که ونجی لدر و مالبات لدر و مالبات خوشی به ام جارجی لآرامی لحضور لسعادت لکیف خوشیت گرم انسان جبو چه زوجه
نجبو مال دزوجه نجبو کور و خانی و قلتقان دزوجه انسان جبو روی کی بکند دزوجه بو جیانه که هفپار جیانه که هفپار جبونا روی کی بکن گوتنه کی خوش دلسوزی حرمت هف دیتن یعنی ازید و جیانه دا بم دیتن به چه هوای؟ به هر هوای خواه ده مالبات دا نافبرا جنو مردا تو تشته کی دزی نامینه محرم نامینه هر تشت ناوه دوادا چید به اویه جی تی معنا که جیان هف پار هر تشتی خواه پارود کن گوتنی خوش پارود کن درد خواه پارود کن بچوکتیا خواه چاندا خواه هر تشتی خواه پارود کن لی اف پارود کرن گوا بقید اجنا مالباته وکا کم مبری گو و روی کن بقیده گوتن خراب بکه و ناوه او مالبات دا حضور آرامی نابینه جبو که مالباتک ساغلم و بنگه باش بمینه راستی دوی مالبات دا گره هبه ناوه همی فرد مالبات دا دیو باوجی زاروک زی جهو را راست بن درست بن درست نبن دروید که و ناوه جیه که راستی درستی هبه لوی خطا دبه چه به انسان به قصور نورماله قصور چه به لیبورین چه به لازمه حوجه دنابرا دیو باف حتی زاروک دا پرا لیبورین عفو کرنی هبه قصور دیتنی هبه قصور دی کار به پشت گوب کن پشت چاو بکن ندیتی بکن جبونا ایدودیا اولهی لازمه گوون باوری به هف باور بن دیو باف به هف باور بن زاروک ج دیو باف خالوی درد حضور داد بینه جیه که مارو اوله به جیه که ما تدا خو باوری دی آزادی چی دل آزادی دی چی به آزادی که بسینور لازمه دوی دا انسان هم لمالا خواه هم راحته هم کار خواه هم خبرت خواه چید که هم جی انسان دبینه سال 2024 دا تدکا قرما کو لسر زمان ترکیه دخبته کلمه کی پیوان ده دنوا دنوا وتیه دان بشه تمام جواکی دا تنیتیا دناو قلبالغ دا قلبالغ یalnızlık تشتکی مهمه معناویجی تیکه در دور انسان دا چقا انسان دنه هبجی گاوه هفپاری تنبه درد خواه حزن خواه یعنی جی کیف و شاهی خواه پار و بکه کس تنبه او دناوه وان دا جارجی بیناوی تنگ دبه و استیوی خوار دبه و پشتی ویزی تین وان نخوشی پسیکولوژیک تین دپرسیون تین انکسیته تین قانگه و انسان دچه برداری پسیکولوگا نه درد خواه الوان را دجه دمالی دا انسان کربه درد خواه دیو باب خوارا بیجه یا دیو باب جه هفرا بیجه گره پارو بکن باره یکی خوار بو ایدن ملی خواه بده بنی درد یکی گرام بو ایدن درمانکر با یکی یک قیرین لیکت یکی یک هیرس بو آگر ایدن برانه با ایزنگ ببا آف جه هفرا بوی هوای جیانه راحت بکن حسانتر بکن چند تشت مارد کاره لسر بیجه نها لی ایرو انسان پر پای مادیات کتیه دبی برچقا اشیم زیده به مالم زیده به عربا من هبه خانی من هبه پای قردیات چه سری خود سر بالی فی خواوی نه دمال ده حضور نامی اویزی سبب کیه یعنی مادیات زیده بیه وقتا که مادیات زیده به معنویات سیه دنگا مادیات و معنویات نگرتنه حضور لوی داره نامینه جبروی لازمه معنویات چیه؟ تکلیه نوبره فرد مالباتیه و پارو کرنم بیشم ببی آوایم کرده مالات آواه ما مستمیم پیشیوان نه مگومی وان سر جن میری لما پیشیوان سر مالبات بسنم بس مالبات جبو جواکی نه جبو عرف و عادت جبو زمان جبو چاندیج گله گرینگه وان سالین داویده بیشم وان تشانه که کیماسی هیه یعنی چما عرف و عادتی که مبدی و باوی خود پیک کال پیری خودتیه ام چما ناگه هیچ نفشین نو
مثلا تو هون چوا مزن بون ام چوا مزن بون ها زارو که ما چوا مزن بون فرقیت که گلک زیاده یا هم عالیه دینی بیجه هم عالیه عرف و عادت بیجه هم عالیه زمان بیجه شخوا yani دبی هیمبون پیشی مالبات داد دست پید که کسایت چی مالبات داد ما مست از شاش پر من راست بکه به کسایت نوار 0.6 سالی دا پرانی او چاقی تمام دبه او چاقیش نو مالبات خدایی ورداجی کماسیا مالباتا چیه چما او چاندامه و دینمه و عرف و عادتمه چما ناگیش نفشینو بله یعنی چاو ماموسه اشرفشی باش ایزا کرد تجی بحث کرد نها دما که د مرکزا داخازیان مرفدا یعنی ام بیجن داخازا هری مزن جبونا مالباتی چیه یعنی تنه dünyaya keyf و zevka dünyaya yan tişte deniye. Kerem beri evvel viya bfikre. تثبیت اوی بکه Tespit بله. دما کو ام دنهرن اکثر انسان انها اکثر مالبات انها جخین خو جغیر خو جغیر نفس خو کسی نافکره. مخاب Yani دبی برا بیا وک نخوشی که نخوشی یکی بلاو دبه بله yani دبی برا كيف عمل جيبه تم وتم راحت يعمل جيبه وكي دنيا تشد ببرا ببه اف اساس خدا نيرينه كي نخوشه يعني تقدر نخوشي هي لورا امبيجن اوها بفكرن د حوشه كده د باخچه كده امبيجن نباتات هي تاف گلو وريحان وچيچك تدانه لحمو نخوشي كتنه تدبيجين نا ايم برات هني ببينه او دني امبيجن درزه بين تكوي نخوشي تكوي جمن راتشه دوسا بفكري اساس خدا تكارا خوجي نافكري لورا او واتي او قلو ريحان دني كرزيان ونخوشي ودجاجه او تقولاتش بهناوي نخوش محقق بشكل كي تدجاجه ويجي ويجي چاره سری تنه از گلا خو محافظه بکم نینه وی چاقه لازمه که ام او گل و نباتات دوی حوشی داد همیان بفکرن درمانه که وسا ام لوان بکن که تر خلاص ببه بیرا ایتج خلاص ببه يعني ورجه هوالكي هبو سر زاروكي خو جو ازي زاروكي خو پردوهي وان اوها بكن اوها خرابويه اشتجباك اهابيه اوهابيه مگو تخلص كر تمام لي زاروكي جيرانته زاروكي امبيجن باجيري تبجي زاروكي منه كو او خراب بن اتي دا ساغنامينه د هشمنديكي وصادا بفكره وصا تفكر بك چاره کی وسا بگره کو زاروکی جیران تجی په باش ببه زاروکا تجی په باش ببه yani mesela evan hakikaten şmendiki kolektif بله yani ferdina بله kolektif mesela dünya ambejin problema mezin zaniş çiye em tane rojane de fikrin مخاب yani kur dur derej na fikrin mesela ambejin تليدن هيري تيجا ودني ما مستجي عطفي ويكر لسر ام دعوتي بيجن نها جار هي دواتي دفكري تدبيجي ياو ايرو مالبات چما تيدا حضور نمايه چما كت نقر هفدو چما سبي حتى ايواري هفدو عاجز تكن البني وبن هيركاش چيه تليدن هيري د بيريا زواجي دا جبونا دعوتي اسرافك حتى تبيجي مزندك يعني تليدن هيري جبونا روجا دعوتي ثاني تيدا كبر وفخر شي هي مخابن برا ديرو جينار ببينن ملات ببينه بيجن ياو دعوتا وان شقاصاص باوبو جاركي طلبكي من هبو هات لغندكي دا او شي ملايه دعوتا خوي بكرا غنجي نينه حتى بيجن زوزانك يعني قو ما فلان gelin لك او كيريا نظام ما تشتدنش كيريا قو يك تشتكي كيم مايا مقول شي قو درون كيم مايا درون
مگو یا سبحان الله خب بدرون دعوت نه من دعوت قبول جنا قبول جنا زانیت یا مگو سبحان الله یعنی اف درون کده کد که اف زوزانه که سری چیه و چهار حمالتی ده هنه تونه اف درون هبه چیه گونا ولا گوتنه درون چیه کمی کتنه به نابه ما مستبر سرحد و اکیبا سازیش نبو بدفکی دگوتن چقدر خوش بو زعف خوش او طعموي طعموي جبال هف دزفراندد زعف خوش كلام كده اجا دليدن هيري مثلا ام بيجن تش دوير روجا دعوتي دا بمليونان دليدن هيري بإسراف خرجتكن مصرف كير روجا دوديا تشد بزانيتو ديني وان دارتي ديني وان دارتي تي ج بوكيرات بيجا والله دبي ديني من هي تزاني او قصاتي ام بيجن مصرف تشي بو جوان زيرات وان زيرا بدامن دبي والله قال لك زراج دين دبي تمام از كاز چواز از بدمته دبي بدامن از باش دمته ناوه ترق ردي دكشينه بله دليدن هيت كبه حراميه جي فايزي جي مخاب اجان نكاره بده شو لورا يعني ام بيجن چوا بفكرن يعني ايرو كون عسكري وجهت بيجن يا كون ويا بفكرن چهار مها بخبته شش مها بخبته هي حقي ودرون نكربته لا ولا نكرب تمام ايه تشتي ايه دريجي هون لي قياس بكن اجا افاد به چه افاد به صدما خرابونه صدما بحضوريه باوريه باوريون هفد چه يعني مثلا افيا اها بفكرن خصوصا دوان تشتا دا از حي جيان حضرت پیغمبر عليه الصلاه والسلام دنهرم حضرت پیغمبر دبي ناد دعوتي دا تشتكي سنتها بأوجي وليمة بيجن ناني دعوتي بله خارنا دعوتي يعني كو دبي عبد الرحمن ابن عوف حضرت پیغمبر جوي اصحابي رد بجد دبي كو امكانيت تنبه تنه هر يك ميكي بزكي بستينه شارجه که برا گوشتی بده هم فقیر و فقرا بدوام را بخون ایرو تلیدن هیری دعوت دا اوج رابونه جخینجی ویا هر تشت هيا لی اوتنه حتى الدعوات دا تم يقول شيء ما يقول فخر هي كبر هي اللي بالي حضرت پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبي او دعوتا خارنا كتي داينه تيدا زنگين خون زنگين هنه دولمند هنه لی فقیر تننه جوی خارن نخوشتر تتشتنه وچاقه تی زانین دعوتی اساسه کی شاهی جبونا فقیره اخیره جبونا نانه که خوش بخون ام بیجن اوی کو دستی وان تنگه ام بیجن ورن اورو یعنی وی شاهی پارو بکن و تشتکی بخون لی بله مویه جرا کریه بن هرته مگاوادن گو چه yani evame çiye dahaza me mezin çiye yani mırada me dünyaya yan Xudaya de disa de jiyana Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam da Xudaya Teala ev Hazreti Peygamber jmera minake usvetun hasene yani heri qanc minak ev jiyana wi malbati jmera minake mezine debe estaizu billah بيجا أي پیغمبر قل يا أيها النبي لأزواجك جخانمي خورا بيجا إن كنتن تردن دنيا وزينتها دبي أجر كو مقصد و دنيا به يعني حياة الدنيا وزينتها حياة الدنيا به زينتها وبه برسكريك تونه خده أويد دوا لبري أجر مقصد و خدا و آخرت به جنت به و چاقی آنگوری وی گاو بابش demek de مراد انسان جی گر هنگ جبونا خدا به yani tene zineta dünyayı merv befekre ama nefsa xwa befekre ewa tatmin nabe lewra mesela bejin teleden heri bu ki teze ez ek başı wan tenzih dikim bira kusura menen heran heneki ku em bejin e cahilen heneki ku e nizanan teleden heri her tiştet xwaze مخابر دبي روجا اول هر تشتي مبرهبه صبرتنا تحملتنا ما يكشي قناعتنا مايا واتيكو قناعت دمالكي دا رابو يعني بي تيرنابه
ل ام بیژن اینستاگرام دن هیره ل تلفن خودن هیره یان ام بیژن دو دور خودن هیره ایوان چما هي ایمن چما تنه مخابن ما مستبه هر اویه و بیت تنگاسی کی مزن سر مالبات تنینا يعني ایدی جیان ام بیژن جیان راستین گش بیسر مدیا جواکی و هر کس گوریوی تودگره هر کس گوریوی دمشه ابجی به هر اویه تنگاسی کی گلک مزن بله يعني ام مثلا چاش ترا بیژم شاف نهراندن ام دبیجن یا د جواکا مدا مالسف د عالیه منفی دا ام زو چاف نهبدو بله له د عالیه مثبت دا ام خو گراند گرن ثانی تو yani جبونا ویاجی دمیگو چه پک ابا پروبلمه چاره سری چیه چاره سری جی جرا هشمندی مگویا بله yani زانهی لازمه دما کو دحب جوان دخوازن کو بفکرن بزوجن د اول دا مزن گره لوان شیرتا بکن گره ریو ریباز نشانه وان بکن گره ام بیژن حتی د بریا وداجی جبونا کو پشت زواج پرسکریک چینه به او هر دو جوان هفدو رناس بکن تشتی کو اسلامیت دانیه اساس خودش ترسیک بیجم تب حقیقته تب تجربه مثلا تفسیه کی اسلامی چیه کفوته وصانی نه بله کفوت چیه معنوی زانی تو یعنی دبی دا عالیه مالی مادی دا و دا هیلا عالیه معنوی دا جیم بیجن هنه کی نیسکی هفدو ببه لورا مثلا بیجن گچکه کی پر د ماله کی دولمنتا مزن ببه و دمهات او لاوکی کو پیرا زوجی تشتی کو مالا باوی خودی تبو جي خاص اوي نداي وشاقي بحضور شيد به جبر وجي او كفوتي مهمه وهبدوجي الرناس بكن برا بالصبر ببن يعني برا امبيجن حشي وان هبدو دغري يا ناغري امبيجن اخلاقي وان حسياتي وان هبدو دغري يا ناغري بله يعني باوریا وان درباره حیات دا جیان دا چیه نیرینا وان داخازیا وان هبدو دگره یا نگره جبون اویا جی برا بصبر هبدو رناس بکن حتی اسلامیت ویا تشویق کرده برا هبدو ناس بکن جبون اویا اوان واتی کو معرف بنگه هاوی کو قوی آوید انشاءالله هیلون جی پیرا هیدی قوی دبه تمل ساغلم به وقتنی آبایجی ساغلم انشاءالله ساعت بله ما ما گو به جنو میر مالبات نابه ایجا دبی تکیلیا جنو میری چوابن ها ایجا سروی بپرسن درونیا وان چوابه تکیلی چوابه جبو هم بر زارقی خوی چوا تف بگرد بریا تکیلیا وان بریا زواج بله ایشی بریا زواجه بریا ما مستخوش بحث کن گلک زفره بحث کن بریا زواج لازمه هف ناس بکن ما گو بچاندی به هسته خواه به فکر خواه به زمان خواه جاره تشتکی دتای پچوگه لی پاش مزند به ویزی پارو بکن لازمه بریا زواج وقت هفناس کرنه دا همه بیجه هر تشتی خواه بابرا پارو بکن اشکره بکن که دروتی چه نبه دروی چوتی چه نبه ما مست اوج درته یعنی مخابن واجی گلک مینکته در دوره مده پیش زواج گر هفراتشن دا آخفن هنه تشتی خواه ود شیرن لی بله هری زیده سالک دوام که او سالک نو دیزا و درته باور که ما مست تشتی که مفهم کرد اما بیجه وان چند مهاده تشتی که مگودری کریه و تشتی که هاتنه بمرا شوریانن من دوی دا فهم کریه هری تشتی که مالبات خراب که پیشی دروه یعنی چوتیه سد راسته ما مست مجویه زیده تر ندیه پشتی زواج نابر سالک دا درد که 10 ساله دا درد که جاره مهان دا درد که پیشی مگو برخوش هف ناس بکن لی هف ناس کرن زی به مزنا دبه ایرو جوان دبه ما هف ناس کر لجی که قافه کی لجی که رونشت یا هم لجی که دخبتن ویا نبسه انسان وقت زواج دا عقل ام بیجه هش کم دبه هست زیده دبن لگوران مجیزی و ساده بم المجیده ده پرچه هنه یک دبه نو کورتکس اویا جی عقله دبه بعقل بنیره
اویت خوازه منطق استشاره بنیره. بکه منطق منطق بنیره بنیره. ایدنیز لیمبیک سیستم دوید از جی هسته یا استیار لورد. استیار دبه بله. دبه نالای چبه چبه از زانم از حز دکم بسه بله. لی حز کرن لازمه بی حز کرن شخواه نابه هنا سری خنابه دل لازمه لی بی عقل نابه نابه. دل تنه گوا کتره عقل لپاش بمینه لوی پرسکریک زیده دبه ایجا جاو حز که باشه مگو لی هر تشتی پارو بکن لازمه استشاره بکن مشاوره بکن بکیره به مزنه خوارم مالبات ما مستدر به بخچه کی گلاری هانا پیخسته ازی مثال کی وسابدم وکا داره کیم کوکا و داره کالکو پیرکه من پر اجاره خویا ناکن بر چاو دا ناینن لی سروی کوکه دارشیم بیار او ستون داره گفته داره جی دیو باوه به ستون جی دار نابه او جی لازمه فیکی وین میوه وین پلی وین جی زاروکن زاروک بیجن لا وای اش خو چی بوم از سیوم روجل مخست از چی بوم تمام اجوانا بقتم نابه دبه نینوک ج گوشت ناقته به دی زواج تنکاری آواب کی به باف تنکاری زواج آواب کی چما جو پچوگاتی خدا تا دیو باو خواه رول مدر کردیان از چقا بیجم از یکی که نو مجی وکا کتاگو نابرا بیج حتی 5-6 سال یا من لگوره درون ناسا پرسیارا من کسایتی خواه شخصیت خواه لوی آوا کریه لوی داری تشت چه بیه ساغلم بیه یا نه ساغلم بیه تمل لوی آتی آوا کرن از وانا رول مدر دگرم لی از فهم بکم رول مدل تی آوان خراب بیه یا باش بیه گر خطا هبیه دیو باوی مدا اینی کارم به وان سوجدار ببینم tam belki wan jî nizane biye hikayekî ji me berê dest pê kiriye wan jî ji dêw bavê xwe girtiye dêw bav ji wan girtiye mesele hatiye giştiye min îro min fark kiriye ku tiştekî çewt heye xirab heye bi wara nakevim niqaşê arastî çi ye ez hîn bibim di van da dijîtal ez teknolojî ez bikar bînim kitaba bixwînim bavîtî deyîtî li malê çewa daha xweş dibe ebî fan bikim دیو باف جهورا بوی هوای زواج آوا بکن پشتی زواج زی جهو نخطن او تم نقاش سر مال و ثروت نکن دینا نکن وانا نکن گرا دلی وان به هورا با گوتنی وان به هورا با دل بدل به ترکیه پارسی لمل بله صحت خوش عقلی وان به هورا با پاروکرنی وان به هورا با برپرسیار دبین روزه 15 دقیقه روبرو و هف ببینن روی هف بنیرن به تلفن جدانی کن به هفرا تشتا پار و بکن اویا چیتره به ساعت اونجا هفرا پیامان بشه نیم تلفن با هستی پیامان تنه هستی وان تنه وان اموجیا تصد اموجیا بشه اینه روکنی هست روکنی ناده دل سور جوان را بشه اینه لیوانا یادا گل سور بشه اینه وانا قیم ناکن از گوتنا ملای جزیره دیواناوی بیشم دبیجه دل یکه ده عشق یک بت عاشقان یک یاری بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلداری بس دل یکه دل وان برا یک با دل یکه ده عشق یک بت گاوا دل وان یک بو برا عشق وانزی اوینا وانجی محبت وانجی یک با قبله جی یک به معنی قبله ما مستباش زانه پیشی انسانه یعنی جی بری خدانه که مراد وان چیز بو زواجه مراد وان چیز بو زاروکا مراد وان چیز بو پیشروجه مراد وان چیز بو تن دنیا یا آخرت زی پیرایه بی آرمانجی یک به بله آرمانجی یک به واته یک به آرمانجی یک به درد یک به درمانجی یک به قبله دیک بت قلوبان قبله دیک بت قلوبان دلبرک دلداری بس او چا قلب وانجی قلوبان قلب وانجی دا دلبرک کو اویندار ایتی دا بس جوان را ایتا بی او هر دو دل گیشت هف اوی که دل وان گیشتان دیه هف زواج جوان را حلال کریه خوش کریه نکاح جوان را آوا کریه ویزی جبیر نک او جی
الله خدایا وای مامۆستا ئەویا ژێ ساغبە ئەم ستۆنێکی بێژن زیدەوە نەوەست ولا بێژ ئەوزی دل براژ بڵاوی بدل بێژی کەرەم کرد گر حق چه به ویا بیجه حق جنه جیل سر میری هیه ای میری جیل سر جنه هیه مثلا اویا حضرت پیغمبر علیه السلام ده خطبه خواه ودع خطبه خاطر خواستنه دوی دا جی ذکر تکه یعنی دبی جن امانت خدا نجواره وک امانت کی یعنی د اسلامیت قیمت کی پر مزن دای جنه نها جن چه بکزانی تو تشتا کو مرجی حزناکه یعنی ام بیجن مالی وی نکو به آنگوری که من شوپی تشتی پچوک اونا ام داین نجی کی دنی تشتی کو زیده به رضا میره کو بده خلکی ev tişteki caiz nine eva hakkı meriye yani be iznavi malivi ku tasarrufe diyedine bike eva mesela tişteki hoşnine lebeli naivi mane ku jin qan kare tişteki bide ne xeyr yani bejin cirane beli tişteki küçük lazım avan da naber avan da ev dayin ustandın ev tişteki bikevne şopi gelenek em de bejin ev istisnane lebeli vekidine mal merke be rızavi ku bide xalki ev haqqi meriyel ser mesela jene eva gere merviya dikkat bike e düdyaji mer kesi ku je haznake yani bejin xalke ne ku ehli maliye yani ji em bejin akrabaya deri xwajira veke yani jen deri mala meri xwe be rızawi ji xelkê ra veke eva jî heqekî meriyel ser jinê mesela eva tiştekî mühim e gelek jî mühim e tiştê pekî ê jinê mesela êja li ser merî çi ye ê jinê jî dîsa jî li gor kevne şopiyê li gor wî dev û dorê yani mesela em bêjin îro jinik li gundê yan em bêjin li Mûşiyê li herêma Mûşiyê lêbelê tiştê ku li Ewropayê li Parîsê miletê wir însanê wir dixwazin ew wî ku ji mêrê xwe re bixwaze evan na lêbelê li gor wî adetê li gor adetê wira jin dikare em bêjin mêr lazim e li ser pişta stiyê mêrê ew eke em bêjin mesûliyeteke ku xarin û vexarina wî cil û bergê wî li gorê ku derê li gorê wî herêmê zanî tu pêk bîne gorî derfetê xwe û mesela em bêjin heta em bêjin emniyeta wî jî yani bi vî rengê lazim e ewa jinê jî daxwaziya jinê jî werê pêkanînê yani jin tenê hema em bêjin bira di hindir dabe di malê dabe tenê hema em bêjin bixebite bi vî awayî nîne alîkî derûnî jî heye belê yani me got çi bi aliyê maddî ve jî yani em bêjin ji cil û bergê wî ji xarin û vexarinê wî ji temama mêr mesûliyet esasê xwe da di nêrîna İslamiyetê da xebat yani em bêjin xebata derva mesûliyet ser pişta mêrê lêbelê nayê vî meعنê ku em bêjin jin qen kar be bixebite
يعني أوا كي تشوته يعني بيجن جن قن نخبته جن برا تنيد مالي دا بنايفي معني لبالي دوی آلیه دا جن دهار حتی اساسی خدا لبالي يعني ام بيجن اوا هاني مودرن اف ذهنيتها مودرن يعني جنيرا جي دبيت تجي وكي ميري اسلاميت دبي نخير دبيت جهتك وجن مزنن جي هي جهتك ومير مزنن هي يعني ام بيجن وك هفنينن دهنكي دهستا دا جن پر پیشتانه دهنک آلیا دا جی میر پیشتانه ایرو ام بیجن میره کی راحت کاره هر دی انشاءاتی داب خبته کاری گران داب خبته جن کاری ویاب که ل هنکی تشتی صنعت جی هنه تشتی اوی کو هورت خوازه صنعت دستات خوازه بله صنعت دستات خوازه جن پیشتانه وی چاقی وقتی کو معرف بیجه میرو جن وک هفن اساس خدا ام قنجی الجنه ناکن ام خرابیه لیتکن لورا او جن دبي مثلا ازي دمكي العمري قايمان وك ميران مثلا سر اوتوبيزان شوفيريت كرن يعني عمري وان حفتي صالي بون و دچون مثلا بيجن چند كيلومتر دور جبونا نانكي كاتن ري دچون دهاتن و علي كي داجي مثلا مسؤوليتي وان مالي جي هبون زاروكن وكي دنينا يعني جراني كي مزن اف ذهنيتها غربي ده سر مليجني لإسلاميات جنه وك ام بيجن جوهركي دمينه جن پر بقيمته يعني جن جيرا ام بيجن لمالي كو ام بيجن زاروكي خو بنهيره المالا خو بنهيره اوا تشتكي جدايه لبالي فرض نين السروي هره بخبته بين الميري خو بنهيره ان زاروكا بنهيره قدام خبتي يجي بدلو رضا خو خبتي حياه بهفرا بار كرن اوا تشتكي يعني ام بيجن باشه خراب جنينه ما مسته مالا وابا ما مسته مبقالا زواجي كنها چند دانه پیشیام هيا جزوي بپرسن واحد جمع كي تخوازه برس بده بربه گوري دانه تويكي هزا زواجي ما مسته 10,000 يكان دا 8 بهنوك 35 بيه 2020 چران دا بيه 6 بهنوك 65 يعني اف خويا دكه زواج هدي كيم دبه كيم بيه هر وگیدن هزا هفبردانه 2000 یکان دا یک بهنوک 41 بیه 2024 دا بیه 2 بهنوک 19 اف جی خویاد که و هفبردان گلکشی زیده بیه یعنی اف چما وسا قوی مین چما هفبردان زیده بو و زواج کم بو سال جی زیده بونه دانه که وسا جه سالش زواج میران دا 2001 دا 26 بیه ماموسته یعنی کم زیدم جن ortalama 26 بیه 2024 دا بیه 28 بهنوک سه سالش زواج جنان دا 2001 دا 22 بهنوک 7 بیه 2024 دا بیه 25 بهنوک 8 ام بجمع بیه 26 يعني تزيد خارج بدي ما مست از دسه بيجي بارشين زي الى وبكه چند فاکتوری ویه هنم جالی امروان دارم بیچه پیش و چونم برای 18 سالی دزوجیان بله حتی بکی 16 سالی 15 سالی اوجی شاشت اویاجی تی معنا به چند جی بله مساعده دکر دم گوهریه پر زانینگه تجه بونن لباجار خواندوان زانینگه ها زیده بونن پر جوانم میل خدان سر خواندنه دبین ام بخوینه خوازی 10 سال به خوازی 4 سال خوازی 6 سال به حتی دخوینن عمر وانته 23 24 پیشتر از که دست به خبات نکن لمال دمینن دست واندا آبوری کی تونه قوت وای اکونومی تونه که زواج آوا بکن یعنی بدومین بله دوماندن اوید زحمت ایدودیا ما مستباس کریا herkes dibêje ciwan zî dibêjin ez yani bi tenêtiyê jiyanê bidomînim mala me hebe jî apart mesela zêde bûne mala me hebe jî ez bixebitim jî tenê bim mamoste me gotna te birî biborîne û berê malê man 3 ode 4 ode an jî eywanek bû me digo ev mal piçûk e bi piranî û avayê berê binhêve 3 yan 4 ode ne دیوان سال دوی همونه یک اوده و یک ایوان یک اوده یک ایوان اوده بین متفاق امریکایی فلان متفاقی به اوده وای بیان ایوانه وای ویا
ویته معنی گوقتا دخابته دست به خاباته دکه ماموسته یا دجیه که دنه داد خابته دچه خانی دگره تند مینه تند بینه هر تشتی وی هيا محتاج دبي از محتاج تو تشتی ننم لدلی وی تم د تنیتی دایا دلی وی تم کیما هف دنگی خو ندیه هف سر خو ندیه ویازی از کارم علاوه بکم انسان وقتا باوریا وی کیم دبه جالی اولی دا دینی دا کیم دبه دبی زواج چرا تشتی که از زواج وقتا دزواجم باری خو حتی گران دکم از بی زواج خو دوام بکم حتی زایندی تیز یعنی باوری نمینه از بیجم زینازیل در ور حد شد به شما دبی که از شما باری خو گران بکم اویازی تشکی چوته اجواک وسا خرابیه یعنی دبی گلوبالیزاسیون یعنی هر تشت ناو نتویی بیه ام لگوران روزاوا گورانی اروپایی جیانا خود گواه بدومینن جیانا مایا چاندی و اوا که امتدا مازن بونه دست مدا نامینه مگویا مال هیا ثروت هیا عربه هیا هر تشته لی تشتی که په زواج آواد که جبوی قیمت ناده که قیمت ناده زواجه از کارم تشتی زی بیشم اف جوان لمازنا دنیرن که د مالباتا دا نقاش هنن پرسکریک هنن پرسکریک مادی پرسکریک معنوی هنن و بردان زیده بیه وقتا بردان زیده دبه باوری نامینه گوون نامینه که اوزی به زوجه وی جسارتی نامینه کس تشویق زینا که دبه فلان کس زوجی 6 ماه نما فلان کس زمجی 2 سال شوندا هف بردان سبیل ناوه ما یک مسئله آبلاوی و زوجه و که هف بارددن کچکا بچوک دبی والله از بزوجم به سری مزی اف رول مدلتی که چوتو خراب زی چه بیا لی متسری دا تشکی گو تخمینم دام جاز چوه مسئله درو سری حتی پاشید درو زیده بیا دمال بات دا لما ام بجه هف بردان زیده دبه دزی زیده بیا لی دزی نتنی مال گرتنه بیجم خیال وان دزینه پیش روزا وان دزینه چند وای دزینه برای معاش بتشنابه معاش بتشنابه او هیسانه او تهسانه تدوسوی هر تشتیوی او باوریا ویا نوا جواکه نوا انسانه ویزی کیم دکه ویزی دزینه مخابن اساسی افغانه همو ده بیجم دزی درو درب زیدت بویا یعنی ام بیشی شیدت بر هوای درب نتنه لیخستنه دربا هستیاری دربا پسیکولوژیک درونیزی زیده بیا یک وقت وانا زیده ببه دروتیزی هم بکسر وانا زیده ببه مالبات دا دبی از تو چه معامل عینی مال داد مینه ام هر کی امریا خوجه هف بقتینه سبب پرن لی قوام وان سببا بنير ام بيجي برا نزوجه نا زواج جارز خوشم از میناکی ج اوی بدم ج وار فلسفه بدم سقراط پیر استاد فلسفه بریا میلادی 400 سال بری سقراطس تو فقیه خواندوان خو د کوچادان در واسطه به و وکا کتزانی دبه از نزان من چیتر زانه بوی هوای صحبت کرن و جوان هشیار دکم لی د روایت دبه که دبه سقراطس یکی که خوشک نبیه پیره کاویزی پر بده و خوشک بیه و به عینی وسا پیره کاوی سرت بیه میزاج وی پر سرت بیه پی تعدا کریم روزک باند که غازی دکه سقراطس لی دنیره پر برسواوی ناده وی فرصت نامینه نو فقیه دا پیره کاوی بدروک یک آوه تینه د نو فقیه دا سرسری وید که همی فقیه او خواندوان شاشت بینی ایک سقراطس چوا برسو بده سر چوا خو همی پاقش دکه او د بیجه پشی بری هور کرا گراگور و پاش ازی باران باری او قیری نوید بله عور بو گراگور عوری بو بله و تمجه خواندوان خوارازی ویا گوتیم جوان من خواندوان من بزوجن جوانی ویزی دنیرن مالاوی حال ویزانه پیره که ویزانن دبی که
حالت تفجرت مالت مالبات توسط چواج مرد شه بزوجن گر پیرکا و باش به کیف اول جیبه گر نباش به ونی به فیلسوف بی هوای خوازی برا فیلسوف به خوازی برا عالم به خوازی برا کدا برا به اویا فهم دکم گر فیلسوف به مامسته خوش و گوتنی پر قدر بلند رسول الله علیه الصلاة والسلام دا خوازی برا پیغمبر به اوجی امتحان بونه دن مالا خدا مالا مالباتا به پرسکریک تونه پرسکریک وقتا چه بو درد چه بو درمان مارو بگرم دروتی چه بو مارو کار به وقت ترزی که بدرونه ده درونه المال دکه تعمیر دکه حبی پرتوکا ترکیه ناوی دبی اوینجاق تعمیرخانه‌سی از به کردی بیجم تعمیرخانه پیلیستیکا جه اختیارک 6 سالی دپرسه به چه هوای تو خالوان درباس کرد دبی متم تعمیر کرد و چه تعمیر کرد وقتا پشوگاتی آمده جلی ما کراسی ما بقتیان ما ددروته دیوار ما خراب بانا مجارزی داتیتان به وی هوای ما همه تشتی پلی ما کاغدا بقتیان ما ویزی باند تکره ما تشتی نداویته به وقت خسته لی نافبر انسان ازی ما به وی هوای چه دکره نافبر منو ظلام مزی زاروکی مزی چوتیتی کی خرابی کی پیسیتی کی وقتا چه بو به هف کتن به ویزی ما تعمیر دکرن گر تعمیری ده هش جنو مرد هبه دیو باو ده هبه جوان و زاروک ده هبه تیکلیا خو نافبر گر مالی به گر کار به گر جواکی به تم بچاره سری لجیان دنیره نرینه که قنج ام قنجه به وی هوای خرابی چه بو از چوا تعمیر بکم چوا باشی وبم به وی هوای اجیان باش بدومه ایتا بکارم از کلمه کی باش هیا اوج بیرنک ما مستا تشتی برا سر زمانی ویدن برا ما فی سر من نمینه جیان گرد مال دا به گرد جواکی دا به گرد به گلن پری بفکری به درباس بونی دا به دربانا به درباس بونی دا درباس بونی اداره کرنه خو اداره بکه وی اداره بکه خانم اداره بکه میر اداره بکه کیماسیا اداره بکه قصور اداره بکه درد اداره بکه نخوشی اداره بکه فقیری اداره بکه گر اداره کرن هبه جیان حتانی روژا کلمه شهادت ده ادامه بکه ان شاء الله ان شاء الله صابي ما مثلا گلک تشتی خوش بود ماشاءالله راستی تشتی کو ما مستا گوت از وقت القرآن کریم دنهرم بنجها ود آیات کریمه داش هي تيجو گرم مرف تعمیر بکه گرم مرف بدرو گرم مرف نچرینه گرم مرف اوی تشتا کو دواره کی کو امبیژن کیوره کی جه هلشیا به کیوری دودیای مرجی نه هلشینه مخابن تمالبات نهادن هیر دناو برا امبیژن جنو میری دا ناکوکی کی چید به 5 دقیقه درباس نابه هر دو مالباتی پیت حسن مخابن پشتی یا چاد به عالیه جنه تلیدن هیر دیاوی خوشکاوی نظام چکیوی طرفداری اوید کن بله دبین که چکان ما حقلیه چما و هابو چما هابو عالیه زلام دیجی عالیه لاوکشی تلیدن هیر اوجی ایخوا حقلی دبینن اف معنی چیه توی کیوری که تیش دوار خراب بود دو ساوی کیوری کدنی داینانی تو یا سراس نا که کیوری کدنی جیتینی خاره لبلی آیت کریمه دبیجه چه استعیذ بالله دبی و این خفتم شقاق بینهما وقتی دبی و د نافبر جنو میره دا ولی نهر ناکوکی کی پروبلمه کی هیا ونجویات ترسیان فبعثو دبی وین حکمه کی جمال yani ji ehli jini yekşi ji ehli meri gazi hakim abkin yani hakem abkin. Hakem adile hakem ehli müsbetiye ehli çekiriniye ehli düruniye ehli تعمیر کرنیه زانی تو اهل صلحیه ها بنهر اوات شک پر مهمه هر دو آلیواتی که هاتن دبی اگر که اواناجش خدای بترسم بخوازن که چه بکن خدای تعالی آلی کاریاوانت که ریج وانا وید که
اوی مثلا شیرتان بکن گازی وان بکن وان خبر بدن تو وقت تلیدن هیری د اصل خدا ایکو مالبات بلا ولات که جه هفدو پروبلم وقت تدن هیری تف دندکی کو قالکی گوزه کی تجینا که تف اوه یان پرسکی اوی زیده گوتیه یان اوی لی جوابه کی دایه یان اوی تشتاک خواستیه اوی او کریان اوی گوتیه تسمالا باوی خواه اوی گوتیه زم اوها بو اوها چو تشمشته اوهانه لبالی کو اگر لوی داری اف مکانیزم هانه اف چه کرنا هانه تعمیر کرنا هانه اف سازی هانه اونها مویا بیر واکریه کس هاش کسی جشت نجوار بیرجم مخابه کو اف حکم اف مکانیزم هانه اف سازی هانه کو وظیفه خو پیک بینه او ایرو مالباته کو تی ام بیژن هفدو هلوشیانه ام بیژن کو مالبات وندا بیه بردان چه بیه مخابه باور بکی سدی حشته ناچوی درجه کو وقت دما کو چو محکمه کو ام بیژن دیلکسیا دان گو ام هفدو قطن ادی زوراندن پر زور دبه اجا تشتی کو نای عقلی وان هفدو راد بیژن مخابن ادی تشتی پچوک له مازن تکن اویل من هاکر فلان وقت او هاکر محرمیت کو تشتی نام هفرو توج دبه موسا توج دبن هفدو اجا او دبن زانیتو لبلی گره ام حکم ده هر مالبات ده حکم هبه اهل مثبت هبه اهل چی کرنه هبه اهل خراب کرنه نه جبونا ویاجی مالبات چی کرن پر زحمته پر به مصرفه هلوشاندن هیسانه هلوشاندن وک ام بیژن تی تو بیناکی تو ام بیژن مالکی آوایی کی تو بخوازی خرابی کی چانه گلک هیسان گلک ساعت لی چی کرنا و چانه سالان دکشنه لی پشتی و چانه خراب کردن جی بتنی خراب کردن جی نامینه تو مال خراب کی خراب به لی بلیجا زاروک شاد به اما خابن ما مستای هر گرینجی ما مست وقتی ما از خندیدن هرم هندک مایه لیانز گرم معرف تنی خوش نفکره اوان زاروک خوش بفکره خاطری وانجد بیبه ما مست پرسک تایبتی ترا تی گوتیه جبو زواج yani boy qis xastini dibe pivan çibe yani ölçüt bela çibe dibe u bedavbune zengin yani ahlaka dibe pivana merife qis xastini çibe yani rasti deva hadisi peygamber aleyhissalatu vesselam da derbarê viya hinekî malumat hene yani bêjin dibe keçikekî ji bona çi merife ra zewce yan ji bo malê wî yan ji bo cemala wî rindbûna wî ya yan ji bona dînê wî ya dibe win dînê wî yani ku te got dîn têda gelek tişt heye di dîn da exlaq jî heye nexş jî heye zanî tu hemû heye ew ê ku ji xwedayê xwe bitirse ew ê ku li hember xwedayê xwe mesûliyetê xwe bizan be tu bawer bî di mala xwe da jî li hember mêrê xwe jî ew mesûliyetê xwe dizane wî çaxê dibe hûn wiya tercîh bikin înşallah xwedayê teala wanê denê jî ew ê bide we hudûda cemalê tune jêra em bêjin ewekî lazim e îro mesela ewa dijital medya hanê nêrînekî ewekî wisa daye însana hemî ser estetîkê belê ser estetîkê yani tu lê din hêrê yani mêrik dibe em bêjin çima ewa min ew hanîne yan jinik dibe ez çima wek viya nabim pora çima ne pora wî ye min pozê min lêvê mixabe belê gelek tiştan dixebinê mejiyê wan dixe rêçên nebaş lê belê meriv viya bizan be însan kes bêqusûr nîne kes bêkêmasî nîne bu kêmasiyê xwe însan belê ku meriv yani ew Hazret Peyxember aleyhisselam dibêje dibe hûn hevserê xwe jina xwe tiştekî ewekî û xwîkî wî ku hûn jê hez nekin tenê wiya mezin nekin dibe çi dibe binhêrin muheqeq tiştekî exlaqekî wî ku hûn jê hez bikin heye tê zanîne çi yani em bêjin anha qedeha avê pişe me zanîne nêrîna xwe li aliyê vala din hêrê yan aliyê tijî din hêrê Hazret Peyxember aleyhissalatu vesselam di vî warê da dibêje bala xwe bidine aliyê tijî yani wî çaxê di malbatê da hevdû mena negerin tiştê hevdûyê baş dexine pîşiye ê hevdûyê baş exlaqê xwe baş cihetê xwe baş bibînin li hevdû mena negerin kêmasiyê hevdû nebînin ji bona Xwedê malbat qel'a me dawî ye ev ku hil weş e
هم باور کن چیکرنه و پر زحمت جواک نامینه ما مستقبل بله یعنی دمالبات دا جبونا خود حیا و ایفت لسر پر زیده بسکنن و تحمل برا زیده به برا فداکاری زیده به برا محبت برا مرحمت برا زیده به اون چه بکن وانا بیروانه خوش مخابن اماتنا دویا برنامه براستی صحبت اگه گله خوش بو و نهادم هبی حتی 2 ساعت هم تکارون با آخفانه مالا و اوا محمد سالمازم زننگاه موش الپاستانه اکادمیسیان پروفسور دکتر محمد سالمازم ون هر ساقبن دست و دلی و ساقبه نیرین و ساقبه گلکس پاست کم و زننگاه دیجلی اکادمیسیان دکتر اشنف ناس ما مستر مالا و اوا گلکس پاست کم ون هر بیجه راستش خودش ورازی به مالا باشی راستی صحبت گل خوش و ما حرکی چوک جمی دیجلی ام وسا بیجم و جمی مرادی اوج موشه در واسط فهم مست ام وسا بیجن و سترام بیجم ما حکمت تونج دست و دلی و ساقبه دنگ و ساقبه ساعت و خوش به Ali Ekber Ergün müzik şerime ve her bejin Ali Yılmaz Sayım Ertan Mala ve Avas hatta ve xoş ve her bejin. Binler aziz mixabin em iroji hatin davya bername xwe birastici gel xoş derbas bu u mecnizan bu çava ku demama xlas bu. Hayası bebin nav xeyr u xaşi bin nav arami u tenduristi da bebinin de nav jiyaneke bi Kurdî da sibê dîza heman saetê em li gel hevin xatirê we dem baş. Servi kaş kaş o kelibin yavali Ertimizi zar okul hem ya barane Canen hem ya barane Ertimizi zar okul hem ya barane Canen hem ya barane Barane Bubar çivika Cennet var barane Bubar sevika Nanke tefar çivika Gemme tefar he Barane Bubar çivika Hevya teman zarokal Benda teman barane Bubar he Barane bibar vela temeda Şevketi hurra rengi kulilkan Tuyi daykan hamu zarokan Cane hamu zarokan Tuyi daykan hamu zarokan Cane hamu zarokan